Međutim, danas susrećemo sa nekom novom realnošću, a ta jeste da smo distancirani, da smo izolovani, da smo u nekim, kako kažemo, ograničenim prostorima gdje funkcionišemo, živimo i radimo. Zvuči idealno za neke umjetničke poduhvate u ateljevu, sa jedne strane, ali sa druge strane postavlja pitanja šta se dešava iza toga ateljeva i koja je naša stvarnost. Te različite politike i da ovaj salon, kao i svi saloni koji su prethodili ovom salonu, uspije upravo zbog tog nekog odnosa, preplitanja između iskustva i onoga što mladost nosi. Kako ljudi promišljaju likovnost u Crnoj Gori u protekloj godini. Ono što je još gore u odnosu na sve jeste da proživljavamo neku drugu stvarnost, da je umjetnost na margini, da su umjetnici marginalizovane ličnosti, doživljavamo drugu stvarnost koju nikako ne možemo da prihvatimo, jeste da je politika zauzela taj glavnu ulogu na pozornici i čini mi se da su danas političari veće rock zvijezde nego što bi to trebali biti. Što je značajno, negdje manira prosto potencijal likovne scene u Crnoj Gori kao značajna manifestacija koja godišnje okuplja toliki broj umjetnika i one zbog te zapravo masovnosti, zapravo odziva krucijalni godišnji pregledni događaj u likovnoj kulturi Crne Gore. Mislim da je definitivno vrijeme da se umjetnost i umjetnici vrate na scenu svih dešavanja.